eh. Kupay tanapan panunod ko man ata manggaan. Awan lang, mami. Sigurado ka, awan tinangga. Awang garo, timangga anak. Kupay paulit-ulit dati ngagdamag. Kaya awang garo, timangga. Yata, ulit-ulit. Andi damag. Awan anak timangga. Ah, sige nga, mami. A few moments later. Mami. Ano kaya? Dadamaga. Nga di anak. Anay, dati mangga. Mangga man ah. Damag ka nga damag timangga. Di ba ko nakawan timangga? Nakakulkulit ka. Imamaka nga talaga anak. Patay ko pala yung baga nga awan timangga. Nakakulkulit ka. Paminsan ka payag damag no dati mangga. Bauton ka. Nya! Sige, nagkulit ka. Awan timangga. Awan timangga na. Ah, sige nga, mami. Much later. Mami. Ano kaya? Dati baot mo. Baot. Awan tibaot ko anak. Kapit yan anak tibaot. Ah, awan baot mo, mami. Awan. Mangga ngay, mami. Nya, ate nga ubingan. Ate nga ubingan. Imamaka nga talaga. Nakakulkulit ka. 1 hour later. Daday. Kaya Di ba awan ti kwarta? kinumpis ka amin ni maming si Kamtumay. Kunak nga kwaki. Pulong nagsama nga naginom. Madimot. Ah, daday. Daday, kaya mo ti agkaroon ti instant nga kwarta. Masan nga kwarta? Kung daday, instant nga pang inom, daday. Nay, mayat ha? Kiwan anak. Apa isinungay ko mamay ti di na kaya mahit eh. Oh, sigurado ka, daday. Kiwan anak. Kiwan. Ikan ka ti 100 pesos. Na maaramid mo ti challenge ka. Masa nga bilog day tananak. Dapay maning nga pulutan na na. Woy, napayaan niya data challenge mau. Tukko-tok ko lang ti hanger, daday. Pinustaan ta. Natin nga kaya nga tukko lang ti hanger, daday. Para data lang, data ti challenge mo kanyak. Kapulok ata nga hangar. Daday. Naglaka nga yan ngay. Ay naapaw. No reaction. Mami! Tinukko-tukko na ni Daddy G hanger mo. At this moment that he knew, he fucked up. Hangirin ka man. Tutok kulit karamay mo. At anang arak ti paglaingam.